Assalamualaikum. Ya, ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farah dulu. Iya. Pindah Mbak Najwa, Mbak Najwa. Uca di tengah, Uca di tengah. Ya. Mbak Farah, baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bagus. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagus. Lanjut ke Mbak Uca. Mbak Uca, baca surat Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bagus. Baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Sekarang Mbak Najwa. Baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bagus. Baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Sekarang ucapkan salam bersama-sama, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Tarik kedua. Sini, sini. Selanjutnya Ananda, masih di tingkat TKA ya. Ananda, Zamir, Kevin, Mifzal, Ulfa, Alia Fitri. Kepadanya dipersilahkan.
Ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abidu nama a'bud. La ana abidum ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus. Sekarang baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Bagus. Sekarang Kevin. Kevin baca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ataitan ma yadsuluna hi afwaja fasabbih faham bi rabbika hawastaghfir innahu kana tawwaba. Sekarang baca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Ya, bagus. Ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuan anda berdua ini ya. Hati-hati. Selanjutnya pindah ke TKB. Ananda, Aminatus Sa'diyah, Nuril Hikmah, Maufirah Warahmah. Kepadanya dipersilahkan. Ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ina dulu. Mbak Ina baca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagus. Baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ababilatar mihim bihijaratim min sijjilim faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus. Lanjut ke Mbak Nuri. Mbak Nuri baca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Bagus. Baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjilim faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, bagus. Sekarang Mbak Iro. Mbak Iro baca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dahrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusran fa'ida farauta fansab wa ila rabbika farwab. Ya, sudah. Ucapkan salam bersama-sama, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Demikianlah acara lomba membaca surat-surat pendek dari tingkat PAUD sampai TK. Kami selaku pembawa acara minta maaf apabila ada kekurangan. Hanya inilah kemampuan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhafadah kelas 1 akhlak ya. Ananda, Alek, Davi, Ihin, Alim. Kepada Ananda yang telah disebutkan namanya menaiki panggung kehormatan. Ananda Sohil. Cong Cageje. Alek tidak boleh bawa mainan. Alim. Sohil. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari Muhammad Kalimullah. Coba baca dari qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wa alihi wa sahbihi dzawit tuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'isatu liutammima makariman ahlak. Abdau ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahil ladzi abdabana tangaula kalaban asbah Allah fasmujida Allah sema atap kaula summa salatu wassalamu abada ala hitamil ambi yai amad rahmat salam muka awanam nada kanjeng Nabi Muhammad utusanna wa alihi wa sahbihi dawit tuqa wa tabi'ina kullim wal astiqa banda lapalana banda sahabata bansenoro aku mana banca kanca. Selanjutnya pindah pada Badrus Solehin. Dari depan, bismillah. Dari qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wa ba'du fal adabu zainul muttaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makariman ahlak. Abda'u ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi abdabana nantang kaula kalaban asmana Allah pas musida Allah sema adab kaula summa salatu wassalamu abada ala hitamil anbiya'i ahmada rahmat salamu ke Allah nambahna da kanjeng Nabi Muhammad utusanna wa alihi wa sahbihi dawit tuqa wattabi'ina kullihim wal asdiqa banda lapalana banda sahabata
ban senura kemana banca kancah. Ya, selanjutnya pindah pada Alek Firdaus. Bismillah. Dimulai dari qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima man ahlak abda'u ma'arum misirabina falhamdulillahi ladhi abdabana ngantang kaula karawan asana wa pasmujida awwasim kaula summa salatu wa salamu abada alaika min amdiyadi ahmad rahmat salam moga wa nambah nada kanjeng Nabi Muhammad utusna wa alihi wa sahbihi zawittuqa wa tabi'ina kulihim wa asdiqa benda dapat lana benda sahabat sahabat senora kemana pencakanca. Cukup. Pindah pada ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makariman ahlak abda'u ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi abtabana mentang kaula kala benasmana Allah pasma cida Allah sema atap kaula summa salatu wa salamu abada alaihi tamil anbiya'i ya mada rahmat salamu kawan nada kanci Nabi Muhammad utusanna wa alihi wa sahbihi dawittuka wa tabi'ina kullihim wal asdiqa banda lapa lana banda sahabata bansainara kemana banca kancah. Ya. Selanjutnya Muhammad Ali Kadafi. Dimulai dari abda'u ma arumu bismi rabbina. Bismillah dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ma'arumu bismi rabbina walhamdulillahilladzi adabana ngantang kaula kalaban asmana awa pas mujida awa sema atap kaula tumma salatu wassalamu abada alaihi tammil amdiya'i amada rahmat salamu wanambana da kanjeng Nabi Muhammad utusanna wa alihi wa sahbihi rawituka wa tabi'ina kullim lal asdika banda lapala na banda sahabata bansenara akamana bancakan. Ya. Terima kasih. Cukup panggil salam semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta lomba muhafadzah akhlak untuk Madrasah Diniyah Mambaun Ulum dari kelas 1. Selanjutnya masih tetap dalam lomba muhafadzah akhlak. Kami panggil Ananda Maufiratul Maulidia Agustina, Rosalina Khairin Niswa, Rojua Adiba, Zulfa Hanif, Faikotul Barirah. Pelan-pelan, na ongkenah on laon. Ya, was.
Ya, on laon ong keunah keuntian. Dimulai dari Rosalina. Dimulai make baka bara. Make baka bara. Kasih ke Rojwa. Ya, panggil salam dulu nak. Ayo, panggil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari Rajwa Adiba. Dari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wa ba'du fal adabu zainul muttaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal ahlak abda'u ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi adabana ngantang kaula kalaban asmana Allah pas mucida Allah sema atap kaula summa salatu wassalamu abada alaihi tamil anbiya'i amada rahmat salamu ka Allah namba enna te kanjeng Nabi Muhammad utusanna wa alihi wa sahbihi dawit tuqa wattabi'ina kullihim wal astiqa penda lepele na penda sahabata ban senara kemana benca kanca wa ba'du fal adabu zainul muttaqi alaftu ma min su'i ahlaki yakin adab iya se takok deka Allah nadam nikah araksa ahlak se celah. Cukup ganti pada Fira Maulidia. Bismillah. Dimulai dari qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wa alihi wa sahbihi dzawit tuqa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makariman ahlak ada'u ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi adabana ngantang kaula kalaban asmana Allah pas mucida au sema adab kaula summa salatu wassalam abada alaihi tamil anbiya'i amada rahmat salam muka Allah namba anna dak kanjeng Nabi Muhammad utusanna wa alihi wa sahbihi dawit tuqah wa tabi'ina kullihim wal astiqa banda lapala na banda sahabat ban senora akam benca kanca. Ya, baik. Selanjutnya pindah pada Sulfa Hanif. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya pindah pada Fa'iqatul Barirah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wa alihi wa sahbihi dzawit tuqa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal ahlak abba'u ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi abda bana ngantang kaula kalaban asmana Allah pas mujida Allah sema atap kaula summa salatu wa salamu abada alaihi tamil anbiya'i ahmada rahmat salamu ka Allah nambah anak da kanjeng Nabi Muhammad utus anak wa alihi wa sahbihi dawit tuqa wattabi'ina kulli wal astika banda lepalana banda sahabat ban senora kemana benca kanca. Cukup pindah pada Rosalina khairin niswa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makariman ahlak abda'u ma'arumu bismi rabbina falhamdulillahilladzi adda benangan tangkaula kalaban asmana Allah pas mujida Allah sema adab kaulah summa salatu wassalamu abada alaihi tamil anbiya'i ahmad rahmat salamu ka Allah nambah nada kanjeng Nabi Muhammad utus anna wa alihi wa sahbihi dawit tuqa wa tabi'ina kullihi wal asdiqa banda lapalana banda sahabata ban senoro kemana banca kanca. Cukup panggil salam semuanya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pindah pada lomba halo
Sudah ngantuk enggak ya? Mau dihibur? Ya, mari kita saksikan bersama-sama dari teman-teman kita, adik-adik kita ini, dari adik-adik TK. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Screw. Okay, party people in the house.
Gimana kurang? Mau dihibur lagi? Ya, tunggu ya. Selanjutnya pindah ke muhafadah lagi ya. Muhafadah akhlak pindah pada kelas 2. Kami panggil Ananda Ulil Abror, Ridho, Ilzam, Aril, Aldi. Ulil, Ridho, Ilzam, Aril, Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ridha, baca dari Tata Kramana Orang Acer sampai ke Sumak Malan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana Orang Acer. Talabu ilmi salimi sab'in wajab. Ilal mamati la tadawuli ta'am. Kan umur petang tahun wajib ngajina. Sampai mati contoh bensabab lesana. Wa ma ilai taja amruddini ta'allamanu awwala ihwani ngaji kada seeka puto agama katiya fi kitawe banta takrama ta'allama musahihal ibadah wa musihang kulu biwal akidah fikir sema penderekan ibadana adab da'ati tauhid pertajana sumak malam bima alin tahmulis walau bi'usri walakin ilisa galaban ihlas pas lakoni ilmu lah naca sapar bolos saca sen sampurna. Dari adab ta'allimu sampai fa'alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana Orang Acer. Tolabul ilmi sari min sab'in wajab ilal mamati la tadawulit ta'ab. Kan umur petong tahun wajib ngajina sampai mati cak tobang sebab lesona wa ma ilaihi taja amruddini ta'allaman hu awalan ihwani ngaji kada seeka puto agama katia fikih tauhid benta takrama ta'allaman musahihal ibadat wa muslihal qulub biwal akidat fikir sema bener kae badana adab da'ate tauhid percayana summa malan bima
bi usrihi walakin rizqa kalaban las pas lakone ilmu nanajan perpulun saja sesampurna fa'alimun bilmi lam ya'mali adabahul ilahu qablal jahili orang alim setai angkui ilmu nasabluna orang kafir seksana. Sudah nak? Ulil dari tata krama orang Acer sampai fa'alimum bi ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana orang ajar tolabu al-masari min sab'in wajab ilal mamati la tada kulit ta'akan umur petong tahun wajib ngacina sampai mati jatuh wang sabab lesona ta'alaman masa ihan ibadah wa muslihal qulubi on akidah fikir sema benar dekai badan atib da atib tahid da parta jenah ta'alaman masa ihan ibadah wa muslihal qulubi wal akidah fikir sema pendedak ibadana atib da atib tauhid da partajana summa malan bima alinta muli sawala bi asrihi wala kini li sokalabun las pas lakone ilmona najan sapar bulan saja sesampurna fa'alimun bi ilmi lam ya'mali azabahu lilahu qablal jahili orang alim setai angku ilmona sebeluna orang kape seksana. Cukup. Aldi dari tata krama orang Acer sampai Sa'adatud Daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana orang ajar tolabu ilmi sari min sab'in wajab ilal mamati la tadahuli ta'amkan umur tong tahun wajib ngacina sampai mati jatuh bangsa belesona wa ma ilaihi taja amruddini ta'allaman hu awalan iwani ngati kada seika puto agama katia fikih tauhid bentata krama ta'allaman musahihal ibadah wa muslihal qulubi wal aqidah fikih sema penderdeka ibadana adab da ate tauhid da percayana suma malan bima alinta moriso wala bi asrihi walakin riso kalaban las pas lakone ilmuna ajan sapar polon saja sesampurna fa'alimun bi ilmihi lam ya'mali adabahul ilahu qablal jahili orang alim setai anggu ilmona sebeluna orang kafir seksana sa'adatud daraini fit taqwalillahi wa hiya min jaha latin nanta koka awwa pendenaka ontongan patakona orang putu kaleroan. Lanjut ilzam. Ilzam
dari tata kramana orang Aceh sampai fa'alimun. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana orang ajar tolabu ilmi syar'i min sab'in wajib ilal mamatila tadahuli ta'ab kan umur 7 tahun wajib ngajina sampai mati jatuh bangsa beblesona wa ma ilaihi taja amrudini ta'lamanu awalan iwani ngaji kada seeka puto agama katia fikih tauhid ben tata krama ta'laman musohihal ibadah wa musihal qulubi wal aqidah fikih sema penderdeka ibadana adab de ate tauhid de percayana suma malam bima alintahu liso walau bi usri walakini riso kalaban ikhlas pas lakoni ilmu najan sapar polon sajan sesampurna fa'alimun bi ilmihi lam ya'mali adabahu ilahu qoblal jahili orang alim setain angkui ilmuna sabeluna orang kafir siksaana. Sudah. Panggil salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami panggil saudari Rika Farasatul Jannah Anis Siti Farasatul Jannah Nafilatul Azizah. Anis, mana Anis? Mbak Anis? Ananda Anis, kelas 2. Lanjut. Baca dari tata kramana orang Aceh sampai Sa'adatud Dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana orang ajar tolabu ilmin syar'i min sab'in wajib ilal mamati la tadahu litta'ab kan umur 7 tahun wajib ngasina sampai mati jatuh bangsa beblesona wa ma ilaihi taja amruddini ta'allaman hu awalan ihwani ngaji kada seika puto agama katia fikih tauhid bantata krama ta'allaman musahihal ibadah wa muslihal qulubi wal aqidah fikih sema penderdeka ibadana adab daate tauhid dapar
parcajana summa malan bima alim tamuliso walau bi'usri walakini liso kalaban ikhlas pasla kone ilmu najan sapar pola sajen se sampurna fa'alimun bi ilmihi lam ya'mali adabahul ilahu qablal jahili orang alim setai angkui ilmuna sabeluna orang kafir seksana. Sudah. Lanjut. Dari tata krama orang Aceh sampai fa'alimun bi ilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut ta'allumi tata kramana orang ajar tolabu ilmi sari min sab'i wajab ilal mamati la tadahu lita'ab kan umur petong tahun wajib ngacina sampai mate ceto bangsa bab lesona wa ma ilaihi taja amruti ta'alamanhu awalan ihwani ngaji kada se kaputo agama kartia fikih tauhid banta takrama ta'alaman musahihal ibadah wa muslihal qulubi wal akidah fikih sema pendardaka ibadana atabda ate tauhid parcajana summa malan bima alinta muhlisah walau bi'usrihi walakin ihrisah kalaban